So Muhammadov, he tried to do some technical defense with the referee gave the first point for Mahmudov. So he's trying to get some other points. So until now he's trying to find, maybe he can get. So until now 5 points for the Kyrgyzia. Mahmudov 7 points. So Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. محمودوف من قرقيزستان. نزال بين شاهين، هل يحلق إلى النهائي شاهين؟ إذا حمود أكزهول عودة شاهين وأكزهول حميدوف وشاهين كرام. إذا أفضلية اللي الآن أكزهول حميدوف. هل ينجح في الإطاحة بالشاهين؟ شاهين يحلق عالي، ينجح ولا ما ينجح؟ راح نشوف. يريد أن يمسك إكزهول حميدوف يريد أن يمسك. وحبيب الله الطاجاكي الدولي يتابع بالتأكيد. الدولي حبيب الله حكم الدولي. هنا المحاولة إذا ينجح أكزهول حميدوف. إشارة واضحة كانت من حبيب الله الدولي الطاجكستاني. وهنا مرة أخرى، وهنا شاهين. هذه المرة شاهين. إذا سلام أرضية من البساط، طبعا من البساط يا سادة يا كرام. كل هذه هنا الأهم. أما الإمساك إذا مبروك لابن قرقيزستان. Road to the final, and here is Amir Abdi is a road to the final. Akhzul Mahmudov, who won the semi-final against Shaheen, the bronze medal from Qatar, and Amir Abdi won against the second bronze medalist, Abdallah Aliyev, in the semi-final. A second period has started between point for Kyrgyzstan, courtesy of a foul, a penalty against Iran, against Amir Abdi. Akhzul Mahmudov in the red will go on the back and try to flip. Amir Abdi getting the north-south position. Could he left? Amir Abdi. Could he get? Oh!
5-pointer. A 5-pointer for Kyrgyzstan and a pin. A pin ending the match. 1-2-3. And that's all she wrote. Congratulations to Kyrgyzstan. Incredible from Makhzoun. What was he hoping for? But congratulations to Makhzoun Mahmoudov.